Oh my god, guys, another day, another new stock, new collection. Let's go. Kali ni stok yang sampai, kita ada top and then bottom lah. Top dia kita ada jacket ataupun kemeja. And then dia punya bottom dia kita ada white leg. Tapi yang ni very light leg versi cargo. Cargo white leg. So guys, jom unboxing satu persatu. Let's go. Oh my god. Oh my god. Cantik. Ooh. Nice. Guys, outfit ni sumpah comel dan smart doh. Tolonglah grab top ni dan seluar